ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे प्रेझेंट केलें, खास करून म्हाका दिसता थोडें ब्रिफींग जेन्ना इन डिटेल आमी बजेट रिप्लाय दितले, बट द टोटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 30,195 crores and the revenue receipts that he stated were about 29,181 crores. हितून सेंट्रल असिस्टन्स 1,300 क्रोजाचे आसा आनीक 1,600 स्पेशल असिस्टन्स एट झिरो इंट्रस्ट. मुखेलमंत्रीन थोडेशे जे म्हाका दिसता आज जेन्ना बजेटाचेर उलयतना हें आमचे टर्मान तरी चवथें बजेट आनी दीस इज आय थिंक ही 7th बजेट. आनीक एक अनाउन्समेंट दिलेलें आसा जे एक्सपेक्टेड आसा. इट इज अ पॉलिटिकल जे इलेक्शन येवपाचें आहा आनीक सरकार तुमच्या दारी हें ऑल अक्रॉस ऑल पंचायत कोतले म्हणून सांगलां. सद्या सरकार तुमच्या दारी करून म्हाका दिसता लोकांक केला भिकारी. हांवें सुरवातेक सकाळच्या वेळार सांगलेलें, आज प्रत्येक दिसाक तो पोंडाच्या गांवांत दिसता. तरी आसतना जी फोटाश ते मारताय, खास करून 2,500 जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमिशना उदेशी जेन्ना आज तो व्हडविकाय उलयता अबाउट गोवाज पर कॅपिटा प्रोजेक्टेड एट 8.18 lakhs आनी GSTP एट 1.31 lakhs. कुशावती पासत विजन डॉक्युमेंट काडपाचे प्रयत्न सरकार कोतले म्हूण सांगलां. आतां कुशावती जेन्ना डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करपाचें जेन्ना आमी सुरवातेक सांगलोलें की तेजो रिपोर्ट हूंय आहा काय म्हणून, रिपोर्ट फिजिबिलिटी चोयनासतनाच तेमी ही डिस्ट्रिक्ट अनाउन्स केली. एंड वेन दे अनाउन्स दीस पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्ट टुडे दे आर डुईंग अ विजन डॉक्युमेंट. इफ वी लूक फ्यू पॉइंट्स टुडे, गोवाज इकॉनॉमी दे से इज ग्रोईंग, but if you look, the agriculture sector is contributing only 5%. This is a major worry for any state. Today tourism is moving forward. म्हणजे tourism today practically is controlling 43-45% of the economy. But what is shocking is 95% of the tourists are domestic. Despite जे गोंय वाडटा म्हणटा, गोवा is growing, the fiscal deficit is pegged at 2,826 crore rupees. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे जे हो बोर्ड म्हणटाय ते एक फ्रॉड. आनी ह्या फ्रॉडान म्हाका दिसता 31 प्रोजेक्ट्स वर्थ 1,117 crores. आनी हेमी सांगलेले आसा 4,950 कोटी जॉब, 4,000 ऑलमोस्ट 4,950 जॉब्स. हे जॉब ज्या पद्दतीन हो सरकार प्रॉमिस करता, ज्या पद्दतीन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू आज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, युवकांक खबर आसा, हे सगळे लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे लँड दिवप प्रॅक्टिकली हेजी फिजिबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड प्रॅक्टिकॅलिटी ऑन द ग्राउंड इज अ बिग झिरो. म्हणजे लाखांनी स्क्वेअर मिटराची लँड भायले दिल्लीचे आनी वर्मा आनी शर्माक दिवप. मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिला की दोन्ही दाबोलीम आनी मोपा एअरपोर्ट आसतले म्हणून. फिजिबिलिटी सांगलो ना खंयच्या पद्दतीन आसतले, बिकॉज दस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅव द रायट टू प्रोटेक्ट दाबोलीज इन अयोध्या, वेलंकणी, पंढरपूर हे सगळे निवास आर वेलकम स्टेप्स. बट the bread and butter and the guarantee and the future of the youth हेजेर मुखेलमंत्री उलयलो ना. रिडेव्हलपमेंटाचेर उलयलो आसा ऑफ ओल्ड डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग. ह्या हेजेर आमकां मातशें तरी डावट आहा. हे डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग काण सारके दिशी, काण तूं ते दिल्लीच्या शर्मा वर्मा बी हाडून दिशी व्हडले दिलेले आहाय जाल्यार म्हाका कांय खबर ना. तर मुखेलमंत्रीन हे ट्रान्सफर ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी in private hands in the name of PPP. PPP म्हणजे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट. हे पाड हे अर्थ ह्या सरकाराचो, हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट बाबा आमकां गोंयांत नाका. इफ यू लूक, एज आय सेड, 70% ऑफ द बजेट इज लॉक्ड फॉर रिकरिंग स्पेंडिंग. 50% of the state budget is already locked towards salaries, pensions, interest payment, whereas 20% goes for maintenance expenses. आज just change in name, same schemes, no change on the ground. It is the same old wine in a new bottle, same scheme in a new wrapper.
आज जे DDSY आणि ड्रिंकिंग वॉटर दे सीम टू वॉन्ट देर इज अ नीड देर आर सम थिंग्स दॅट आय शुड ऑल्सो गिव्ह क्रेडिट DDSY schemes increasing the amount to the people, that is a welcome step. आज जोरी तोर एक्शन टेकन रिपोर्ट मो आमकां दिलो आहा आनीक इकॉनॉमिक सर्वे. आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट हांव चोयतालो, मुखेलमंत्री म्हणटा जे बाब कालूच बाबान सुरवातेक एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर घातलो. Out of 100%, 99.53% budget assurances have been completed. This is just misleading. This is wrong. The action taken report is completely deceptive. This is the feedback of the government. You need to see the fine print. आता जेन्ना कोणी जर एक्झिबिशनाक गेलो 50% सेल सगळे घुसता भितर. 50% भायल्या बूक आमकां दिला भितर गेल्या 50%. once you go inside you see सगळे पट प्रपोजल आहे. प्रपोजल सबमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल अवेटेड, टेंडरिंग प्रोसेस yet to start, work in progress, will start as soon as possible. So हे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तो आमकां सांगता 99.53% सगळे हे अश्युरन्स कंप्लीट केला आहा. सो मेनी प्लेसीस इज नॉट इवन स्टार्टेड. सो ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स, GMC एक्सपान्शन प्रोजेक्ट जे मेजर हेल्थ सेक्टरान जावपाक जाय, दिस इज पेंडिंग. TB and chest hospital block tendering yet to be done. Modern blood bank, this approval still is pending. Critical care hospital, only proposal is submitted. Satellite OPD जे GMC काणकोण कुर्चरे पेंडे सांगलेले सगळे पेंडिंग आहा. डे केअर सेंटर्स both district they are only space is identified. So if you look at this scheme जे मुखेलमंत्रीने एक्शन टेकन रिपोर्ट सांगला 99.53% is a big fat lie. These were assured in the last budget. They are notified, not implemented. No beneficiaries disbursements are shown. This is only the notification that is issued. At the end, म्हाका दिसता we must ask this government, and through your medium I ask this government, is this budget sustainable? Is it honest of Goa's financial stress? Does it really solve the real problems or postpone them? म्हाका दिसता the opposition will support what genuine help Goa needs. We will firmly oppose हे जे फिस्कल इल्युजन जाला. देर इज मास वायोलेशन जे मुखेलमंत्र्यान सांगलेले आसा with regards to supplementary demands and as CAG violations that are there in thousands of crores of rupees. This what the Honorable Chief Minister today has proposed is a populist shortcut and diversionary politics. म्हाका दिसता next year सरकार चेंज जातलो आणि नेक्स्ट इयर विल बी न्यू बिगिनिंग, एक नवी सुरवात गोंयचे पासत. गोंयचो लोक दाखोवन दितलो, कित्याक आमकां खात्री आहा की आमकां गोंय जाय जे गोंयांत आमकां एक एनवायरमेंट आमचो प्रोटेक्टेड आनी ऑनस्ट पॉलिटिक्स हें जाय. सो म्हाका खूब विश्वास आहा की गोंयचो लोक ह्या सरकाराक भूत शिकयतलो. You mentioned about that job of last time 54% was till January. I have not seen the figures, but I believe it doesn't go over 70%. It doesn't technically go every year, doesn't cross 70-71%. So this is only an inflated budget. There are so many violations when I say the way some budget heads, the way funds have been diverted without taking proper approval. CAG has flagged at the start of the supplementary demand. I spoke about several issues. You see, there are 12,000 odd utilization certificates worth 3,400 crores across 31 departments. That is a big fraud. 12,800 utilization certificates not being submitted is not a small thing. It's not few hundreds, and it is 3,500 crores worth. And Chief Minister has said that he would look into his department. This is happening for the last now 3-4 years. On utilization, what Yudhibab was saying and what he did not complete. Budget, जे मुखेलमंत्री म्हणटा घटमूट budget, this is झूठमूठ budget. Thank you. It was not needed because the amount in the budget itself was not utilized. Original Original amount.
So there was no need of going for a supplementary budget. सरप्लस आहे म्हणटाले न्हू तेन्ना ते म्हणटाले. अरे ते सरप्लस दाखयताय बेसिकली जे उमके डिपार्टमेंट आहा दे आर नॉट युटिलायझिंग दॅट आनी मागीर सरप्लस म्हणून दाखयताय. ओरिजिनल बजेट से फॉर PWD is 1800 crores. They utilize only 60% and then they show that they are surplus. Utilization जायना. So it's all inflated figures. Yurima, in short, how you will summarize this? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.